algon menge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam moti algon menna angwa funkam gatto ade ekle fan me hadith kurawani hagugotu algon men tawakkal kofikam gwanama algon menge bomati me uduhe dunitaka rizq devwa faden allah algon men rizq devwane ade mi wes muhammad algon menge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ke allah fanu rasula ade sadiqul masduq duha ko ade ituru pulen haddawa mati veri nabiyya ade den algon men igwendani algon menge rais muhammad mi bunani ravik kafiya kame banejhene ade moti divehinna de muhammad teren kommes muhammad khiyar kurumge wagotes jehipa algon me veje mitanu kommes muhammad khiyar ko etanu me mihege bas teduko algon menge gawmuge iksod bina kuran ade divehi rajyege raigitu nasurga madana evvemi govi ade maleya rajyege hori ade zine kora khanata band kuran gowadu muhammekeni resort tahoge tantam bandu kuri suwalaki emihun egota kiwe maale guri tantam bandu nukuri kiwe raji tere rarru guri efa tantam bandu nukuri ade eyye dive mi ede egota ki hammeken resort taw tantam nuune bandu kuren jeheni ade algon me beje hadif turagun ferigen siinu gama demedu huri ade mifada huri hatane zine khana taka ravikka tantana adi bodukol tabesnaga saaf kura ade ekama algon men dive ragitun gowadani ekama ijawanu de ekama wanama ade algon dannawani verikam faabagen wadagen nawashe algon men mamunuge verikam badal kuri islam dina khilafa kanta kuratiye algon minge watan ede gotaki islam dina hukum kurume edinuge sharia gam kurume ekan nukuggene tilisaharuge verimiha algon men egas kana wattadi medu fassaharu adi nuwa ti kudugodagas adi wattada algon men ma pasehewane algon men gowani ekamarre adi algon men beenuwani efada aniya verikam algon men salamako algon men saaf sida tahiru oman dirulume adi islam dinuge wa tahiru dirulun algon men hode adinume kommekas ade den algon men mifada kantattaka sarukarun ijawu nidunma fodemmi purasara kurani ade eduhuge e nasurga maadanuga hingadiya bay kankama ade ekankama ishara ekkom mi bunani ade boluge hedubende aluwafa allah akbar jihadi ruhegga ehem vidaluma fahu toshimacca aruwa wudu kurawwagen kulliyaka bimmacca tirive namaz kuran fettewima baygi hituga ihsastake ufidan nuntoy ade ihsastake ufedene kiwete ihsasta nufedemvi algon menge rabba medu ade mi gulalmaki namaz e namaz kurayaro allah subhanahu wa taala ge alun kiweto eba min hituga ihsas nufedevi ade hamekene emihun hituga nugeto ihsas ufedeni ade allah ge adawatiri kafarun hituga wes mifada bodeti ade evvun tahuga muslimun namaz ko efada kantata kuratan fenuma wara enkade sastako fedene wara hituga jehene wara hita taduwane eba mihuna bayparu romves rovene eba mihunge ade plane taka aichi fenavegen da manzaro dekem wara hiddati wane ade efada hiddati kan eba mihun sas qur'ane aids ba jehawa miheko nukuraha hiddati kan eba mihune efada manzarta fenum qur'ane